Songo yau trai haganega step nginang IT alade shau jisu baga jingim jongi kalong kaba seizo kalong kaba light naga bor jonga jing sniu baroka way nginang duairu naga benda ki inga sem jong ban shai dir rentong bad monglos langring at saungut ki kun duai naga benda shan bor rentong bad kinsai bor lang rentong badlam baroki kun gikti badon hapadeng ke jinge ke jing shitam bakin yo jing khoi jing khia nginang IT yaru ya ke jing dumu shimet jongi haka bor jongu Jesus Christ menta babaro kinyo ya ka jing light luit na ke jing te jing kum na ki pop ki sang na ki jing pang jing shitam ha kerteng upa baru khon baru mainstream Bakhuid ka jinga e jango trai jangi u Jesus Christ bad ka jingi jango blai lem bad ka jinga selok jango mainstream Bakhuid kindon rengka bat pi barra rengka bat piru ko jisu be eat karku kardo ya baru kini ki kon ki badon hangne minda pen khoi yaki plai lud yaki kam dam ngi IT yaki pop jangi barra kuslai halakadonu jambi yaki pop jambi yaki por baro pila kongu yaki jingtenju jongu bamen jingtenju jongu ksuid yaki por baro pila kongu yaka sur jangane ka partei barga jing snobha janga partei yaki por baro pila le yaka pop aka met jambi daki kamad jambi daki skor jambi daki shindur jambi kak tin jakliya bala kren yaki jimbamba jakliya ba pila bam yaki dur basniu ke bapi pay yaki jimmudur basniu jambi yaki jing jaitu jambi yaki porbaro pela kentait yaki jingkot ka jingveru jisu ben duai ben puson yaki tinu trai yaki jingkot jungu jisu ben yait yaki lindi jamu sange shipor ben panmap naga benda baro kita gi pop ka bapi lele jisu be eat pen ko dingi baro daga snam bakardor jame nakini ki pop baro ki bangilale daga jinko sulai min siem ni panma nga phalam how blay badon bor baro bad happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e daki jim prakhat daki tin daki kham daki jingle klet daka jingle phalat janga daka jingle phalat janga daka jingle phalat bakraw e janga namar kata nakarphad yaka maria Bakhuid kabayaisa katei soti yaki angel bat kiri koin bad yapi ko himmen ko para banduai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badon bor baro nisne yangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingi bam jekut amen Don Bura, Bagni Sngi
barbaro. Tosno saneyani, tosno saneyani, mame Bakhuid, teita mame Trai, ueva hatlita, mame ko Jesus Christ, mame bayay long bless. Hajing along kawe, badu mensim Bakhuid, akaburo mupa, akaburo mupa. To nginia duai. Iduai nagabenda ki jing dumu shime jangi. Iduai ru nagabenda baro ki bashimenda ka inner healing retreat. Bakin ya mahasisha ya ujisu. Iduai ru nagabenda ki bapangi bashitam na padeng jangi. Iduai nagabenda ka Bible convention. Hakanega Sngi sai jain banwan. Babaro ki bawan shimenda. Hagen ka Bible convention kinya mahashishaya vijisu. Ko blay jong gabor, ko timmay jong baro kababatan. Tabasiap hagi donu jangi, yaka jingi yaka kerteng jame. Barto aiba, daka jingroy jangar jingriyo balay. Men pensan hangi, yaki baro ki babaha. But da ka jing sumar, but ka jing sharai jame. Men yada yakata kaba mela pensan. Rau trai jung yu Jesu Christu kun jame. Uba imbat san shareng ka bad me. Haka jing elong kawai jung men sim Bakhuid. Uble junom la junom. Kajing beli badengkong, kajing beli nagi kitab Jeremia. Ko Trai mila pon ninga bad gala syak pon. Milong ubakam klain banyanga, bad mila job yanga. Ngala kelalong kajing HRRC ben barok shiski. Namarla ubreu ule danda yanga, namarkat habanga keren ngada kaang. Bad ngada perta kajing lek tok met bad kajing penjot, nabakak tin jong utrai kala kelalong yanga. Kajing syak ken iu bat kajing syak keren ben lenter taj ladanga ong. Ngan ken mau syu ya u lani ngan keren syu haka kerteng syong u. Kadon ke hapok kadon lut jonga kabar hem kum kading. Kasakut ka kakishing jonga pat ngan ye syot ban pun yaka. Pat ngamla syu ban set yaka. Kaktin syong utrai. Nakasam ndriu polai kanambar nyospa saupopra. Kasam ndriu polai kanambar nyospa saupopra.
Kaching puli baar, kaching puli na kasithi Paulus Bakhuid segi Kristan harum. Ngakarpat ya pi ko para da kaching isnay ublay. Papinterwa yala kimet kum kaching kenya kabaim. Kabakhuid padap papdiang hun ha ublay. Kabalong kaching mani bakanja mansim chongpi. Wat penyaday yala de patkani kapertay. Henry tu kaladur dagaba penthama yala kaching mud. Kenang ba pindubla panbishar kaay kamon ublay. Kaay kababha pat kabab diang hun pat kabajanay. Kaktin chong utray. Sngi. Chong Trai Sngi Jesus Christ un pensyaya la kikmat kidonut Sngi pangindup itu ya kaching kermen sya kaba ulakhot yangi. Trai undon reng ka bat pim. Kajim puli naga gospel Bakhuid kat kum Matthews. Ujesu ulastang ban penpau hagisin ranjangu ba ude ban Lait-ïa Jerusalem. But ban shashitom shibun na ki timmen kisan. But kilingdo remba but ki start ain. Ba unsha penyap but ba hagasngi kabalay unsa penmi pat yavu. Teyu Petrus ulakot yavu sharud. Badula persyang ban ya peninia badu uong da leiru ko Trai kane kamde ban jia satia yame. Henry ulapai shawu Petrus uong ki leit no nanga ko soitan pilong uding pen kiang ianga. Namar pimdon hakaliang jong uble Henry hakaliang jong kibriyu. Teu Jesu ula ong hakisinran jongu. Lada uno ukwa ban bodianga to unlan yalade unba yala kadempana bat unbodianga. Nabauta ubakwa ban penim yala kajingim unduno iaka. Henry utau baduno yala kajingim nagabenda jonga unshem iaka. Kan min do ya yu ya ubriyu la da yo ya ka partay baro kawe Henry uddu ya la ka jingim da ubriyu un ya pain nagabenda la ka jingim naba ukun ubriyu un sawan badlaki angel hakaburam upa jongu badun ay baino ha uwe pa uwe kat kum ki jingle jongu. Ka gospel jong utrai. Ko himen ko para bat pigi kinabayid baro ha utrai Jesus Christ.
ki jimpule mindakasngi ki wanra hakamat jangi shapanga jingale kaba ngideben yale hakane ka jingim kaba minda shisin bangi long krustan ngidon ka jingale benyale man kasngi kito kibam tre benyale yakane ka jingale kinum long kibaseizo hakamat utrai kibaseizo hakamat utrai kilong kiba khloi benyale yakatmabha hakane ka prte persha yaga jingsuniu lada de ki kinna neki samla neki longomi longupa neki riniam neki lindo ngidon kam benyale yakane ka tma yakakilip mat ngi sange benyale yakatma persha yaga jingsuniu jangane ka prte ngi sange banlong ki kun jongo balai ngi yu ibon ki buryo saudong jongi hakamat ki jinge barit baria ki kwa ban pet yap pet im ki kwa ban light im na kamat utrai bon ki kinna bon ki samla hakane ka juk kabam minda ki wad yakalindi kabasuk ladadang ke jinge kindiyat hakamat jongi kabayade bad ka jingim kristan kistang ban kinran din kane ka jinglong ngila ban yo iru wat ha kilongome longopa baro mangi ngi duai kotrai perlait yangi na ka jinge perlait yangi na ka jingpang perlait yangi na ke jingjinjar ladang is ngau badon ke jingjinjar ban im ya ke jingim kristan ki khloi ban ino din kinsa din barabor ngila ban yo ibon ke kinna ngila ban yo ibon ki kon samla haba ki yakendo jinge kindiya ki kwa ban pet jingai na ujisu ngila man yo ibun gilongomi longopa kibastang haka jingkoi kistang da ka jingba henre hapadang linde pat kinsakut haka jingsuniu ngiyosngo haka shiti jongo Paulus Bakhuid ki rom bangi haben kerlalong ka jingkinia bayim man kasni ka jingkot jongo Trai yangi iway pa iway kalong bangin kerlalong ke jingkinia bayim yaka kelit mat ngi sange banlong ke jingkinia bayim ngimde shu kukon jongo blay ngide ben aiti yaka jingmo jimbar kha jongi ngide ben aiti yaka med jongi ngide ben aiti yaka do jongi ngide ben aiti yaka jingang nu jongi baro sha utrai knamba ngin kerlalong ki jingkinia baim manobala kerlalong ke jingkinia baim hakamaddu nagabinda jongi ujisu ukerlalong ke jingkinia baim ujisu ukerlalong ke jingkinia baim nagabinda jongi bad ukendu yangimenda tolong ke jingkinia baim haka jingim ke jompi Henry ngila ban yo i war habangi wan mas ni duai na kabinda ayu ni duai perlait yangi ko Trai na ke jingjinja perlait yangi ko jisu na ke jingshitom duna ba ki priyu ki duai pelong iyanga ba khloi ban im kat kum gamon jame Dona ba ki beriu ki baduai la dade ki kinane samlane ki barambaru ni duai pinyait yanga ha ka lindi ka basuk Henry Jisu ong ha ka gospel min dakasni lada pikwa ballong kristan shisha pideben len yalade pideben ba yala ka dimbana but pideben bol Henry bon apdeng jongi ngim streshu ban len yalade Ngibe ya ke jingkwa jongi, pe te ke kina,
Bu na pedeng jombi pi be ya ke jingkwa jong ke do jombi. Ke jingkwa jong ki kemat jombi. Jimbrai jong ki kemat jombi. Jimbrai jong ke do jombi. Bad ke jingmut ke bayar jombi. Ke ba pelong ia pi ban wat ya kie ke baro pa pensno ba ya pi. Hang ni uji suang. Kaba ula sneng, ula maham, ula kendu ia wo Petrus. Ko Petrus pilong soitan. Namar pim sotu ka ka jingmut jang ka jingkinia ba im. Pimbat sotu ka ka jingmut jang ka jingim Kristan. Wan hadin bapi sa lais nembang nga pimbat sotu mo Petrus. Minda ngirong ilong Kristan. Hakamat ki jingge kabarit baria jongi ngi khloy ban kangla dia kiwe. Ngidang im hakene ke juk kaba minda ngiyoi uksuit bapong patulon. Ngiyakendo uksuit bapong jainsen. Ngiyoi uksuit ubapong prok. Ngiyoi ya uksuit ubapong tai. Ngiyakendo uksuit ubayay tip-top. Kaneka long ka juk jong uksuit bayay tip-top. Ngilaban yoy ikiksuit man ka kelip mat ubawan ban tinju yangi da ka bapong iya ka patulon jeans. Ngilaban yoy ya uksuit bapong t-shirt. Ngilaban yo iya uksuit bajorong snew. Ngilaban yo iya uksuit bata lipstick. Ngilaban ya kendo uksuit habun jait kiriam. Uksuit menda ulong bakam start. Uksuit menda utray shitam ban panyade dur bat ngi kibriyo. Uksuit ulong ubashalak utray shitam ban panyade dur bat ki kuno balay. Bon ki kinna, bon ki samla. Buon ke longgo me longgo pa kingop ha kakti jong kum kine jait kiksuid. Uksuid ubak banang keren pareng. Uksuid ubanang ban keren kasi. Uksuid ubanang ban bam rengkat batni. Uksuid unang nadong syadong. Ba habang ipeit ia u nginum sngutu bade uksuid. Uksuid uba lemle. Uksuid uba keren uba tok. Uksuid uba keren start pertai. Kaneka deka jinglong jong kaneka juk. Ngipeit haka Bible, haka gospel minda kasni. Habau Jesu ang ukono beri ude ben shashitam. Ude ben syayap nang daun sa mipad hakas ni kabalay. Ukono beri ude ben leisha Jerusalem. Badhakata kapor uksud ulawan riam hakit terban hakakeli hakit jain kabajrong badula ong ko Jesu pimde ben leisha Jerusalem. Pimde ben leisha Jerusalem. Nama yaka kelip mat bamen yukijat ha Jerusalem yaka kelip mat pistang ban ba yaka demana shawulum Calvary kadon ka jimma yanga bad pimde ban leish Jerusalem namar ngatip bale pikwa ban leish Jerusalem ban pindu yaka borjonga te ulawan lupa ban kang ya Jesu nakaban yai sa Jerusalem namar ka Jerusalem kalong ga jaka bama ya uksuid Jerusalem kalong ga jaka bama ya uksuid yak
Shisin ujisu poish Jerusalem, uksud tip unsa pendu shisindon yakaborjong. Te uksud unvan barabor shua kapor. Uksud unvan shua bapin poish shalenti. Badunong pilay shano. Ladapi kignapi ong. Ngalate mas. Ngalate jingyaseng. Ngalate duai rosary. Kin ong. Minta kasni annihilate. Lashai ngaru ngan sawan lambati. Minta kasni yang ngin leisha klau. Minta kasni yang ngin leisha yo. Minta kasni yang ngin leisha dukan. Minta kasni yang ngin leite jimbam. Lashai ngaru ngan sawan lambati syaimane. Yaki kon jangka Mawkhlam kilangop hakaneka bor uksui. Namar bale pi ong kumno haba uksudu ong sis pide rikuit pi ko balong rikuit wadi kikina kibadon ka jingit kawe keliang haba kiyoi kiwe kile kamba kin ong kumno pite pi ko balong rikuit se pi ko balong rikuit bale pile ba katne abshua minda kamde kapor balong rikuit minda kane kade kapor ban imsngau ba minda pimde ban stang duai lada pistang ban duai kumne minda nadu kapor bape dang kena kelong pin salong kam karau abshua la shaing in stang duai la shaing in late mas la shaing in late plapo lada pinyo ya ke jingkwa ban plapop uksuit unong kumno minta kasngi bun kampalan sa plapat manla ke binda jong ke jingim kum kini ki jai uksuit ki pasiaw happy da ke jing start kabapis no day bat ke jingim jompi uksuit un pasiaw ha ke rukam bapis no day bat ke jingim jompi Pinam snow per kindia turu. Haba u Petrus ula pasiaw ha ujisu shimla yo I Petrus habar ujisu ula yo I uksuid hapo. Ujisu shimla yo I ya u Petrus habar Henry ula yo I ya uksuid hapo. Bad ujisu ushisindon ulamaham Petrus pila ailad ya uksu minda. Shimla peni jingid ya u Petrus haba ulayoyi kumne ulayoyi ba ubammen ularung hapo jongu ujisu ang ladanga kren kumne ha u Petrus unsngau kumno tong nganum kren kumne nganong ko Petrus Pite, pi keren ayu, de ben keren kumne, ngi haban late, hato Jisu laong kumne ya u Petrus, Jisu ang kosoitan, ki Kristan ki ba seiso, ki Kristan baroy ha ka jingit, ki Kristan ba job, kilong ki ba koloy, ban ya I, ya u soitan, u ba trekam, haki parlog jungi. Ki Kristan ki ba seiso haka jingim jungi kilong ki banud banong ki parlog ya kane ka kendin ya kane ka jingle ya kane ka jingver ya kane ka jingkod ya kane ka jimpan shoy kawana uksuit patno nanga Henry haka ne ka juk ka bamenda ngimdon ki kinna banud banong ki parlog pite ya kaba pile kalong kaba siniu kababa pinsange ne mino nanga omdon ki kinaba nod banong uksuit ubatarawa bun ki kam siniu happy sumutur arngut laingut ki konsyen rang ki yaid langbad ki paralok uwe ulong ubadon ka jimlein bandi duma ne di kanja ne di kaini, ne bam kaini, ne ki kam siniu. Arngut pat kilong ki baluluy, uwe pat ulong kam dakait, kam chalak,
kam sniu jing long haba utau we utarwa happy ya kum kini duma ne cigarette ne kaini ne kano ka kinja drug hato pinod banong koksoi pimde ban tarwa hanga ya kane pet kanongot kinod banong namar ngipen hon ngimju pen hon jisu ngipin kun ya uksui barabar namar ngim not shuban pensau si yaki paralog ke balesniu kadene kamde ngim not shu ban pensau si yaki paralog ngila yo nangno yakane ke jingkwa hapo jongi ban kran persha yaki paralog kalong ka basiniu pengahaban kongu bait yaki paralog What habanga tip, ya kane ka jinglong, ya kane ka jingkren, ya kane ka jingle, kalong ka basiniu. Henry ujisu uhikai kumno yangi. War lada uppa baku ningkong jong ka balang, lada ukran ya ka basiniu, un kren puk habu. Kane ka de ka jinglong ujisu. U Petrus hoy ni barang itip ulang uppa baku ningkong jong ka balang. Henry, habawula kongo ya uksoid, ula shaya uksoid ban rung hawu, jisula ang, ko soitan. Shimla ang, ko upabakuit pimda ban karan kumne hanga? Hato jisula ang kumne? Ngipar ngiyong kumno? Ko kinabayid, ko samlabayid, ko longgo pa, ki kristan, ki ba janay, ki ba kuit, ki long, ki banod banong. Persha ya kino ki jing seniu ki kristan ki ba janai ki ba kuit ki long ki bam ting ban kran ya ka jing shisha hakamat prime minister Henry minda ki kristan jongene ka juk ki long ki ba ting bij hadu kata bat ki la shim no ya ka jing long uksuit ban ya pens no ba Namar ba u paralog jonga wala tarwa biri cigarette ngan shim uwe namar ladang ngam shim uwe un sosi daniam day habaki paralog kiong ya ngin pen bab class ngin Lait-ïa kendo samla piru pi bud pinumong ya ki parakina omlong shukum ne ban pin ya late lang baduk suid Kane kade ka jimud jonga gospel minda kasngi. Ki kristan ki balen yalade. Ki kristan ki ba ya kadembana. Ki kristan ki budu kris. Ki long ki ba seiso. Minda pet buon ki kina shinrang ki shonghangni. Buon ki kina kinde ki shonghangni. Kat nongut na preng jompi. Pi pen hon but pen snaba ya ki paralog. Wat haba pitip kidang le ya ki kamsiniu. Wat lada pitip habaki kran ya ki basiniu pintapti ya ke jingsiniu buon ki kinna kilong ki batapti ya ke jingsiniu ki duna ba ki samla ki batapti na ka benda ka jimba lada pi sange ban tapti na ka benda ka jimba pela jot lupa ka jingem champi buon ki kon minda kila ram lupa Namar pi klein ban tapti ya ka jingsiniu pimdon bor ban yang halaki jongki kejat pimdon burlum shu buon ki kinna jongkane ka juk kimdon burlum jisu kimdon burlum jisu ki kristan minda ki don kam burlum jisu henre bon na pdeng jompe pe don burlum uksoid Tat hadu ba pindup yo burlum jisu. Pinum la ban kot ya la de kristan. Kat nongut na padang jombe ba shong hang ne. Ne ki ba ngap ya nga. Pidon burlum ukris. Burlum kaba mutayu. Banang ban yang halaki jonggi kejat. Halor kanongrim jongga jingay. Buon na padang jombe pi wan mas. Omde na marba pe don jingay.
Buon apreng jom pipi wan mas, ban pendap ya kerukam. Omde na marba pidon budlu mukris. Lada pidon budlu mukris. Pin kerlalong kristan ba shirhem. Bapin yale persya ya ka jingsiniu ka ba bonjay. Katnungut na preng jompi pidon budlu mukris. Buon apreng jompi pilong giksoid ba pongjain. Pilong giksoid ba pongjain sem. Pilong uksoid ba tap shawl. Pilong uksoid ba pong patalon. Ba jeans. Henry kalam budlum ukris. Kabalang ka don kam. Yaki kristan ba don budlum ukris. Bamker nga kli persya yaka jimba yaka jingshisha. Minda buona pedeng jongi ngi kongu kli. Hakamat ki jingsiniu. Buon gi kinakinte ki kongu kli. Habat terwa ya ka jings ngaba jong ka pertei. Buon gi kinakinte ki ong persyang shisin arsin ban lepop. Persyang shisin arsin ban lepop. Bad ya kita ki pop ka bakile ki buri pin ban. Bad ki pediang ya Jesu ha ka jimpin rem. Buon gi konchen rangru ki le ka ju namar pim don bodlo. Soto ne kalam soto. Soto ne kalam soto. Kane kade ka jinglong kristan menta. Nagadaga daw kabalang kam seiso. Nagadaga daw om don jingkala eye hangi ki kinaru. Nagadaga daw ngilong kaju shi kaju. Kristan kalam budlo. Ujisu ulawan shagane ka parte badula peni ya ka budlum baskem. Budlum baskem jongu. Pimde ben perkat jingyalong parlo kabamod pensneba lenter yaki. Jingyalong parlok bat omde pensneba lenter. Ladau parlok jompi ne ka parlok jompi ka ong yang inle yakane haba pitip kane kalong ka basniu. Ong sange pila ban leit chakamat henre ngate nganum don trenggat batpi namar kane kalong ka basni. Kat nongod na preng jompi pila ban nong haki parlok kumne. Lada baro ki parlo ki ino kabashibun banyang halaka jangka budlo. Kapre pela ki kamacho. Duwai halaka mensiam. Puson yalade kat no sin pigi kun kristan pela im kalam budlo. Kat no sin pigi kun kristan pela kongu yauksui bapong itinan bawan krok yepi bawan penshoy yepi yaka jing di baper yaka jing lomba seniyu yaka jimpap yaka mas yaka jing yaseng yaka sakrament bat ke jing im koid Jesu karko kardo yangi bonsin ngim shim la don gabor ban be ya ubamen be ya uksoy bawan ban penshoy yangi Bonsin ngilam mane ya uksoy benyame map yangi pen kuid yangi pen kantang yangi bangin long kikina bangin long kisamla bangin long gelong kami long gupa badon ka budlum ukris haga jingim jongi enyero ya utrai Jesus Christ. Ngin ye ngin plai ka jing e Mishim kanamba laispa ndukuway. Laispa ndukuway.
Tongin ya kerpad ya ublay upa jangi ubala aila dia kap jing shitom ban kiar halurukun jangu badu aila ia ka ban kata yangi wat haba ngi id ya u. Nak bentau upa buku jungi bishop jungi kilang dok bagi katekis bagian duk tiang daga jingklut musim bakrau ya kanu kejing syam jingjar kaba wan haba syarai ya kilang brod hikir pada make try nak mentah kani kampai Kristan jungi bangin duk yakit lem ya kejing syam stam jungi wei pat kumta ba pan ya Pak Markel yang ya kadang pernah ikut pada mereka try. Nak minta iwe nengi bagajing im jongi man kasngi kam kanduk long kajing terwa hau play namar kajing ikat kajing Sngi jongi jong u yang ngi kepada mereka try. Takun taki Kristan ki balado ya kacing ha kacing tenju ne kacing panben pa umensim untuk penklan ya ka pan put piang ya ukris ngikir pada megutrai Nang ta Bakhuid Nang ta kibreu barok pakin tup tiang ya ukris mau ubala pan penkela spa pa cing penim ya kacing sniu jong kacing cincar ngikir pat imi kutrai Ni kerpad. Tongen aiti ya kejing dumo shime jongi bangilong ki Kristan bayang scam halor ka nongrim jonga jingait pakentai ia ubamen iduai na kabindaka balang baroka way ba ngindon kikun kibaskem haga jingait kibaskem haga burlum ban kentai ia kejing suniu jongene ka partai ben pen bana ia ka kubor baba ngikar pad eme ko trai Kopa ubah bening ukun jame ujisu ula pediang ngobha ya ka jing sha shitom bat ka jing yap knamba ngindup light-ïa to ayangi ka jing shai bat ka jing kalain bentip ya ka mon jame bat ban sha da ka jing kamen ya ka nu ka jing shitam ngipan ya ka ne lemba ujisu utrai jangim Amen. Lai spa andru pesan. Lai spa andru pesan.
to ya duai ko himen ko para pakai jingkini a janga ba jampi kalong ka ba priang hun hau blay upa ba don bor ba rom ya ka binta jang upait ba snga ba duai jam ba num long nong peit kai long nong ya shimenta haka mas Bakhuid ko blay jong ga bor ko temei jong baro ka jinga pidiang ya kene ke jingtarwa bakendang bakabandra hangi barabor ya ke jingker ku jong ke jimpenim kramba ya kata ka ba ka pendep ha ka jingmaya kanla ban penbura ha ka bor da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim to kendiu yala ki donot tong inaingu ya utrai uble jangim da shisha kalong kabashong ho bat kabade kadeti jangi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko ble badan bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ uba namar ke jingi sene ya jinglong ba pop ke brio ula pendrit yala de ba en ka ya u na ka teisoti da ka jing shashitam halor ka dem bana ula palait yangi na ka jingi ya bam jikut Bada ka bami patnya ki baya ulai hangi ya ka jingim bam chik bad namar kata rengat bad ki angel bad ki arkengel ki kes bad ki hima bad baru ki pat belin bad ki bod jong baning ngirwai ka jingruai ya ro ya me bad ni pen bana kalem sangem duai haka jingri bale babaro mangingin kalalong ki kristan bas kem haka jingay badon ka budlum jongo kris bas ngoto ya ka jing tinju at ka jimpan shoy jongo soy wat na ki paralog duai komen siem Bakhuid wan pen soto yangi wan pen start yangi banginom bakalan linti lanoru em da shisha melongo Bakhuid ko Trai katamay jong ka jingkoid barom namar katangi karpadya me to pen koid pen gandang yakine ki jing tarwa jangi da ka bapha ya umen siem jamme kum go umje halo jangi bakin kalalong yangi kammet bagas nam jong utrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shita ula shim ya upu bada ka baingo yame ula kedia yavu badala ai halage senran u to shim bato bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti naga benda jampi
Hakaju kerukamendala layabam, ulashimya kakuri, bada kabaingu biang yame, ulaya ka halage sendran uong. Tushim batudina kane pi baro, namar kane kalonga kuri jangas nam janga, janga jotam batimai bad bamjuk. Yakaban pen mi nagabenda jambi, ba nagabenda ki babun, nagabenda ka jimap yakipop, talay akane, ban kan mau iangam. Kosnam bakar dor jangu Chris, tapen koi kamen sim hadim pen koi pen kia yakibapa, yadai yang ina uksui. Kajing maya jong kajing eight. Namar kata, ngi ke bapen mendaya ke jingia pat ke jimmi pachungu. Ngi tarwa hame go Trai upu janga jingim, badia ka kuri janga jimpenim. Ngi raing waidem, namar melanyu yangi, ki babit ben yang hakamaja me bad ben shakriya me. Da ka bas ngi verit ngi karpadia me, bangi ki bayo binda hakamet bagas nam ukris. Ngin long ki bela penyat lekawe da umen siyem Bakhuid. Taken mau ko Trai ka balang jamme, kabala priyang hasatala kaparte, bato penjanai, iyaka hakajingid, rengkad badu Francis upa Bakhuid jangi, uvil bat marwe, bishop jangi, bat baru kiling do bat kiriniam. Taken mauliam roya ki himmen ki para, shinrang bat kinde, kibala yotiya da kabakarmen ya gajimi pa, badia baru kibala kalat no hagajingi sne jamme, tapediang yaki, shagajing shai ka kamad jamme. To isne yangi baru ngi karpadia me barengkad bat kamaria teisati Bakhuid ka kami jangoble u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baru ki rikuid ki bala pens ngabaya me pateng la pateng ngin long ki babit benyo ben dalem ha jingim bam jukut bar bangini ra bat pendon buram me da u kun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhavu. Kalong hame ublayo pa badon bor. Haga jingelong kave jingomen sim Bakhuid. Barro kaburam bad ke jingero. Junom la junom. Amen. Kohimen ko para tongin duwai nagabindagi jing tumu baper ka jongi. Jing tumu shimet. Ni deben duai bangi long kam riubele kam Khuid bayale persha ya ubamen ya unom penchai ni duai ru nakabinda baro ki jingtumu jonga parish back retreat center ni duai nakabinda ka Bible convention hagane ka singi sajain ni duai ru nakabinda ka mega Bible convention ha October kat sabat kat santari ni duai nakabinda baro ki bawan nakabinda ka neka inner healing retreat ni duai ru nakabinda ka neka jingte ya ulum Calvary Pau Trai ben karko kardo ya bun ngot ki brio bas bun men sia men yarap ben pendep ya kene ka kam baka burom jongo Trai kan pernai shishu lemba kene ka jaka idwai kopa jangim baha bening kalong ka Bakhuid ka kerteng jam kan wan ka himajam kalong ka monjam ha kendau kum baha bening toai yang imenda ka jimbam jangi ka bahala ka sni bartamap yang i kering khang jangi kumbangiru ni map ya ka bales niu yangi Badwa dialam yang isya ka jimpan shoy, henrei topelait yang i naga basinium. Topelait yang ingi karpad ko Trai naga jing siniye barro. Haga jing spoon jamme, tai jing suk jing sign haga sngi jangi. Knamba daga jing arap ka jing isne jamme. Ngilait barro bo naga pom, but nginyo jing da naga jing jinjar barro. Kad bangi dangap keme lendi yaga jing karmen Bakhuid.
บัดกะจิงวันพาจงน้องเป็นเอ็มจังอีโอเยซูคริสต์ Namara kashumbe kalong kahila, kashumbe kabor katoro, chinom la chinom. ก็ตรายเยซูคริสต์เมื่ออุเบลาองหากิอาปอสตอลจัมเมกะจิงสุกไอฮับปีกะจิงสุกจังงาไอฮับปีวัดเปย์ดิกิป๊อปจังอีเห็นเรียกะจิงไอจังกะบลังจัมเมบัดหากะจิงสปอนจัมเมตัวไอฮักายกะจิงสุกบัดกะจิงเอตเลคาเวคัดคุมกะมอนจัมเมมาเมอุบะอิมบัดบัสันชาจินอมลาจินอมกะจิงสุกตรายกันดอนบาดบอแรงคาบัดพิม Pinga at piru. ดับดักจิงเอดูคริสตองอินพายชกิฮิมันเกปาระปนายจิงสุกอีเวปาHakumi, ukun lambro jango bale. Hakumi, ubakit na ka pop janga parte. Sukato ki bala kocha ka jinga wai jango ukun lambro. Kamet perkesna jango Chris country yang asya ka jinga. Kanambar arspa. But
Yesu Gisnu yame ngi royame ni mane yame nagabinda ka jing spoon yame haka bamela tese ya ka jinga e halo jangi bai pai bai mela pen kantang yangi mela pen kodi o Yesu pelong yangi baur ki kon ke badap ka bor temai jame o Yesu abawan ka jing kanjo ka jimpan shoy na ubamen na uksoy yarap yangi ko Yesu ban ngap ya ka sur jame ban light na ka jing tanjo babon chai balong ki kristan ki bas kem ko Yesu karko kardo ya ki bapang ki bashit paro karko kardo ya ki badona haruka karko kardo ya ki batia ki hospital karko kardo ya ki baj jingai na ya ki bala sakama bakin light na ka bor jong ukso bakin light na ka bor jong nom ben shoy bakin long ki kristan ki bakoy ki bas kem aga jingai ai ka bor jame ko Yesu na mandia hala jangi vai pai menta pensle yangi pensle yagini kinna pensle yagini ki samla pensle yagin longopa pensle ya baur ki kon ke bad wai hagane ki yokerish bakhoid hallelujah 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 to nginia Dubai habam mela penti mai yangi dau puna kamij bening ngi karpadi me go trai bakane ga jimbam janga jingi kan pen skem yagi donu jangi but kum da yangi en kinto ban shakriya me haki himen ki para jangi da ukres utrai jangim amen ngo ya ka kale jambi karpad ya ka jingtuai pat ka jingar ku halo jambi utrai undon rengka bat pim to blay badon bor baro un karko yapi haga jing isne jungu badun te happy yaga jing start ba like im amen to in sai yapi baro bor da gi jingi kai jong jingi badun perlong yapi ki bayai ne ha ki kam Bakhuid amen to in pen pai ya ki jing jam jampe sha u ki badun kadau happy yaga lindi jong jing suk bad ga jing spoon amen bad ga jing karko jong blay badon bor baro uppa baru kon Bado men siyam Bakhuid kan hiar happy but kan sa but pi junom amen ya leisuk ban pen bana ya ka kubar babha jong trai daga jingim ka jampi Inshim ka jing roi pen kut na kanambar saus pa kandai Jingle
Ka Brom Hawk Pa Barau Kun Baraman Sim Bakhuid Ka Brom Hawk Pa Barau Kun Baraman Sim Bakhuid Ka Brom Hawk Pa Barau Kun Baraman Sim Bakhuid Ko Donot Bakhuid Tamu Chisu Ko Francis Tises Bakhuid Ko Joseph Bakhuid Ko Maria ko kumihi chong kaching Sngolam Ko Angel bat kiri Bakhuid Baro Hakat ang Pa Barau Kun Sim Bakhuid